kila ka ke fisringale kafriya te fannini e bannini te kafriya korode i fisringale yara danni masal minni da ka bo jinno la ka bo joli kuruna ka bo sogo kuruna i ka togoma i ka ngunuma ka togoma kana dafa dima ka i ke adamaden dafale ki fisana ka damfen be baraki ka kontila i ke ro ma fisringale kafriya korode aw nunu kera fisringale aw tigima la a'budu ma ta'budun aw be femminum batu foka jiwele na to batu ka farauka o ko ne aw nyina ko be wala antum aabiduna ma a'budu aw fanatenne ka ala batu bagay madama naw be femere batu ka farauka o kuma kurka o ka ke ala aw ba fe kam min proposer itike ala ne ka ala batu bagay ni o jumanye ka doke ala yi ka doke aw ka boleo ma tandis ka wo chola aw te jati ko me ala batuba aw te jati ko me ala batuba men korode wala aw ti batuba ne ka ala yi ma dama ni fangre bawo bolo min ne ka ala te kele iriga ala batuba ni ala kele batudi ni fangre batu ka soro kana batu imam batu atamene ni ire ala batu ka soro ka ta doke fangre atamene ni ya flake nyon fa atamene namshi ولا أنا عابد ما عبدتم نكرمك أبدا قم باقا باتو نتوكي جيفن فوي نوفي ولا أنتم عابدون ما أعبد وتوكي با أوتن نماليكا باتو كبغاي كسرو فنفلا باوبولو أبدا على باتو بغاي ديك ما دماني فمير باوبولو كفراكا لكم دينكم وكما بوتشولا أو كدينا كتوبولو ولي دين نفنا كدينا كتوبولو نيه بغا بغالي دي نكولا تكو أكاديكرا أكاكتاني o ni korole ni ideseri basina ini monso si hokma ni ba bali de na una son aketcho nga dawe aya kete hokma kata suraka asinga consequence ma namshi suratul nasr ako ni deme o ko fosora Allah taala ya ka chiden dema o ko fosora fi madaniyah ajina madina de وآياتها أبمت لانيرو ثلاثة أكو سبادو نزلت بعد التوبة أجينا سورة التوبة كوفين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح من التغمشديما ni Allah Ta'ala ka demandana ay makam mina ka bo kafrira ka dima niyo yekba wal fath كما كداي لك كسلم الدغيه نو كركبه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إن يمويه وبدنا على كدين لا جمع كله دغ موما بنا كنا توبي سيدام موما بنا كنا توبي بامرو دارا بيا دوسا كفكرا تدي تشي مكداي لele ko fe ko niyo ye ni yekira ka sanga de tileayi ni sora kofe kira si totora sambis klebi sekindi ni sora jiginen kofe akera mina asolla kana al yawma suratu maida qur'ana aya labban jigina ola al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan nin flabbe jigina mina kira le bisegin de balone kofe atama ko ni ni tamashe sa o kore ka foko ko sera adana kulu sera chenchen na'am fasabbih idza amase awulule fasabbih bihamdi rabbika ika ala subhanahu wa ta'ala o watila wastaghfir ika ya fadeli chaya de parce que ko bu la bande bolo ala kan kisi laban ko jugayama o kuma na ka ni kila fe ko laban wati ibi jida ki yere gerenela yuma aisha ko ni sura jigenen ko fe ko kira makke abada o ka tibbe ni gerala ba aba fa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli samya bi yanti ala ni tanu ala magoto ya famma gele manake kaminke jidenen ko na mabbeima magoto ika ya famma kwale ko kirama ko ko ni nye ko kurai kunte tanga korore ko munde kera kira ko chenu ntige ta kamashan do de jirana ako ni yolu ye ko ngato kan fo
ko kam kira ko fale kale ra do ka fo ko do kuma sunna na'am innahu kana tawwaba akoy ka do masamin do abe tubi mina aka jombolo la ninde kira ka sangalati aye Umar kungarabe sahaba uka nyogon yoro la wakati ben akube buna basi wele ko buna basi haketu dai kana sigi ka faranga no awa ni amma obe chimsen na ni chiwo donc nube yoro abe Abdullah bin Abbas wele parce que abado famia bala donc Umar mala ko chena ko an mana ke yoro rebe ni demsani takana nai an yona ba on yira bulo an yira bisa kana nanga dunyo Umar ko kan ko mena yira bulo koy ngani demsani minye demsani tega mana ko kaje abisa ka choro ka degen noni ne atani to an se morote ba ko no ko vraiment an bi yoro mina ni yoro na ka to ka kan se moro akebe amma mandani Umar ko bashite don la dro u besgresa opposition pour Umar sinaka ni sura inkala ko ne ko ni sura au ka famaya juma ni sura ina ala kante da ambe ta koronde famara wale juma ni sura ina ala ko do ko kira ka sura fo ka alhamdulillah fo ke ba fa ka famaya wale juma ba kono akon no ne awu ni ga hakina de la ko min be min do ala yo fo akoyale awa Abdullah ibn Abbas ako Abbas de fana ya famte dewa Abdullah ibn Abbas ay ko ne ma famte ken ya famte ni ko ne ya famani sura inde nana kana sangala tikirala angan labben ka saya selalu ku labben ka don afo atina to duguma ko ka shie afana tawati sura ako mfana ya famte ni ako wa ole fana do awa out ngo ko angana ningera anna Adu abe chodi bi. Laga do ka fonne ma gira annate nya gira na ahakili de kama. Na namshi. Suratul Masad. Niye masadi ko fo sura masadi ye ubi tamaro tiga ka bushi ka fenge boala ube femi boala ni abeke ko min fu ko defen ko ke jure de be ko masadi. Ubi tamaro bolo tiga ka bushi ka akolo na fem boala Fumin be boala bo fuin kolo kanye ka soro ka fuin mon ka ke tikisa kolo gran abe fo de mako masati alkan koma an ba sigida la ambe bagade kai na soro ni mo ba ambe bagade tiga ka da jila ni na tuli la amba a fenga bo do bane da tangume do sira donc masati ko ni tamaro ale be bo tamaro la na jukisa de namshi مكية أجينا مكة وآيات أقمت لا يرون خمسة أقول دورو نزلت بعد الفاتحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم أنا دلنا نقول فربا هنا تجي هنا كرجلين تجين تبت يدا أبي لهب وتب كو أبي لهب كو أبولف لا هلاكيرا عليه هلاكيرا بولف لا ميا بري كفوا أبي بغوريتا كابون كرا كفوا بولف هلاكيرا ده wayere fana te bo halaki ko muna nin sababu ye jumanye kira ka cide nya kun folola akumbe wajuri ke sokono de akumbe bani hashim kanga abe dun kange akumbe alwa dun ka sokono de ka ala ko kuma fiye ni dusmani dogoye fo ala na fa ko fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen ala yo fa yoromina fi surati shu'ara كوي بلا منا وددوا فاصنع بما تؤمر واعرض عن سورة الحجر سورة الحجر نعم وآية جيني كوشيسا من فوريه أبونا يكنكا شنا كلا يسانسا بك الدعوة السرية لا دويلك الدعوة لا أبنى إلا إبادة إلي نبتشكو منا أنفاو بيتا أنباو بيتا بوني تشيكا من بمبولو نيندو انت فنيني فنيني كهيرني فنا كهيري anga je anga batu fengele batu ayo kel to la sansaba fo ala ni aya jine ni aya jine ko wa ko kene ka saiki a assume sisa kira tara yele safa kulula aku wa sabahahu aku maganga wa ni soma ayo fo mungama parce que ubo folinde ubo de menfana aku wa ni soma ben soma ala fana ka deme kono mo chama kuma me parce ale kuma kulu sans fede o ko kuma mo chen bolo bide ayo min mataka o ya kam mo chi
min makka o ya kam mochi ayam makka kabira be to fo kelengele ya banu fulan karsalakaw min makka benana min makka o ya kam mochi ayere faninjini minne afa be fakilena abi lahabi min ya ka jomso kan horonya kira bange dum wala bugu moku hakil to ala kira kulukutu kanuni oye walanda doye kira nanani min fana yo kanuni o fana walanda doye abu lahab ye kira yere kanu parce que ne badmado aya kanu parce que arabu do ka kanu parce que quraishi do ka kanu parce que bani hashim ganke ka kanu parce que ne min faade fakirena da kira nanani min ye no ye ala kelebantiane ala batumi amakke ofe agagné nawa amagagné. Il est le seul qui porte son nom dans le Coran. Ni choyena ka tatobatan kalemu akelempe nani kira fade fakelen wala kira kurutu fe na maka ka dina fe wala ika ke kira yere fe katla ka dina fe u ben fasoro de alek meno adun tola aywa kira ko bekire ni Allah akum magangaw ko ni lamine ko ni na ko masako kele bolo be kunun ko fa Allah bene do ka au atake au bidala ko awo kambe dala ko munama ko pasle amme dele ke boy galu tige kan kala ite galu tige ako wambe faaw kungo si fenna min ga tuguni oyi sadin dingo ko kele de labbe ne fla ba sa kamara atake naw bi dawla chomna mbena min fana fa ya dala o chogola inni nadirul lakum bayna yaday azabin shadid nana aw lasran ka kandar gelen dawe nyang kata do dala ko ka jugule beki yere nyini akuma Abu Lahab de sina ke kanto ako Muhammadu anna nambe am stam wati doli itamule ku fanyowa ba te shila ninde kaka an wala kunu eti saka an bo an ci ko ma so kono kana ko kuma mi bidane ko ninde an wala kunu e kira ko kana jonna ninde ya wala kunu ako tabban laka ya Muhammad halakili biye ali hada jama'atana esona ka ci ko ma so kono ninde kama o ala fana yo jabe ko tabbat yada abi lahabin ko abi lahab bulu flah rakila bulu ni nya birka fence ka ba ke kira wa tabba ayre halakira ma aghna anhu maluhu abakan nafulu chamante foi uti joye joro silane ala nyakoro wa ma kasab anaka dini jamil min kumbe to ka ngoni busanta ka blakira nyekoro o fana o be faraka في جيدها حبل من مسد أقول جروبا كنا جرومي نا دلنا لو كابو تمرو فولا نا كلو كجله أدفله لو كابو كجله ومنتنا منا جروم لا كنا بس يدلنا نانا كلا أقول فلا كنا من كوكورا منات كنا إذا نانغا قبلا تين كانغا سيجي تين كانغا بلما يوفران كانغا لدو تين نين كله الله نيبن كانينا kira ko awon nyabala inyaba muna ay kira ko min be fo ako nyaba ni minna fonte ni samble ni warjete kele do kanin fa fokata ni beba mbi kele ni mi fokata ba mise ka ko gamba ke pour que ki gadina yin ha ka kunda o ala ko basite kwa ba kana shene timin ke ka kira kele de ko ala fana be nege joloko bila kanna aywa o place la mafo wala fi jidha hablu min masafur ba ni ya dara ala kanni miye abe o no segin ni ya dara kanni miye abu no segin namshi suratul ikhlas akon ni ya khalasili ko kato ko tigi bolo ane foi tekele nya mabo fena fenyere mabo ala ni sababu quraishu de na kirala ko ibi ka amwele katra batu feni ma amma ye ana mapma ambolo madaka ama kasame anyere ma nene in fenduru te femina o ye o hakili ko taw ka gele femi e ma ye ima kasame ibolo madaka ima nene na ka kumu wala akatimi atora jumani ama bane duru donde e ka ye wallahi ka kasata
wallahi ka nene wallahi kloka mangame wallahi boloka dak an kun na tulo ako ni juru site e ka alala mo ma deli ka fanya ko ale yaye mo yere mamme mo ma nene mo boloma daka mo ma kasami na elene mu fanya ko la o kuma yi ka ala mangutani amangutani anga fam sanu do wa warje do wa ya kutu do wa zoburu je do jirkun do faraku nanta do afani Allah taala rebina ya fasis makiyatun ajigana makkadi wa ayatun akmat latlairo arba'a o idani nazalat ba'da an-nas ajigana surat an-nas ko bismillahir aya damna ko rahmanir furqanati rahim na kara tigin qul huwallahu ahad qul kama mo afoka fuye iku jabi jona huwallahu ahad alla nan ni dan tigin minna ale to do ko disukun kanga lumina ilahu korodoi huwa Allah disukunga nga blomina ahadun akelem pedo Allahu samad neka ala ni jigi seme masade ni jigi seme ala ita ye golo te daga ita kasado ga be manifeste ka kula ni jigi seme ka kokola abodla ere ba do kokodo ba ere jigi tigala ko fe ko bedla mafo idan neka ala jigi seme masade lam yalid neka ala ma bon foi bange foi ma bo ala yere la ole kana foi kuna ka fo ko ye ala fendo la Allah taala ka foi ma bo ala ka ke fendo ala ye noro gla qur'ana yani kira muhammad ye noro ci dem ye noro nabi no ye noro ala de yu gla nga ma bo ala la ka fo ko noro do bora ala la ka ke fendo o ye kuma ci jugu baye foi ma bo ala la kamin ala be aka ala yara foi ma bo ala da falen tigi sema masado a koni e noro gla kle noro ala bolo nodo kawe noro ala bolo nodo kira muhammad e noro ala bolo nodo mafhum inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi idnihi wa sirajan munira fitna do fitna min noro bala nga ala bulu nodi ala ka fentlale na mabbo ala lam yalid ala ma foi bangi foi mabbo ala wa lam yulad ala yere fana mabbo foi la wa lam yakul lahu kufuwan ahad ala ni foi te suma ngoma akelendo ci dem be ci la ni de kama ala ka to kelena ninde kama ama musofuru ama desro wala foite bunya kibisuma Allah subhanahu wa ta'ala min gabbo ala de bunya mafo wala tulo mana bunya ka kungolo bodora kara banai tulo mana kungolo bodoro mana dron kara banai namshi suratul falaq akon niye kene bo masako fosore kene bo el falaq نعم مكية أجينا مكة وآياتها أكمل ثلاث يوم 5 وهي فنا يدوري نزلت بعد الفيل أجينا بعد الفيل سورة الفيل كوفي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق نبي تنغني مسافة مسامين بيجي بدبلا نامبا يرسو من الجنة من شر ما خلق كابو فمو فنتورو ماني تورو بالا كو على يودا على كان كيسا بتورو ما فمو فنيا با على كدانينا كو تورو دو بالا كانيسنيا نكرما على كان كيسا تورو ومن شر غاسق إذا وقب نبتا نانيني على في كابو ديبلا دومبا فمو فما نا دونا ديبي كونو باو مو ما نا دو ديبي كونو كمال دانجي اي بيرمانا ابنا مينغي ديبلا اي ابنا مينغي ديبلا اي مو توتو غاسق يودي ina be ñogon fe dron plok e ba keta karsadu adun ma sarila de ate sarila dibila dum baga betin ni yaye mo wala il est suspect o kuma nan dibila dum baga fe mo fe na ya do aka dibila min ba bole ne ta do ala ngai kan kisa toron amena sura in ku jigi ku ko nenta nan flala namshi ومن شر النفاثات في العقد نبتغني على في كابو تتولي كبغا بما
kaci anye kaci kasitike nasi kala ne ko akatike nasi kala pengaye akatike ala ka kasuma bulu kaso ka essence ni petrole ka fakalani korotitiki ngaliya maile je pense que avec moi une femme na fasati deni mimbe tutulike ka kuma jugu fo ka ngani jugu ta ka dadi jugu bo ka ke fen jugu loka ni ala fana ye ila jarabina ye akobiso nga teke ala nyina made yani ala ila jarabina ye abiso ko ma ye kira soro tuwa mi mafhum kira yahudiya den do kuma bolo aba aka baramisan do ke wala anu beje ganti je ka ala batu ngam se ka je ka kodo ka ni ka je ya no fo yo ka chaya wala yahudiya den do me kira ire ka so ko labid ibn asam dok jugu de donala ka hadilan jugu dama fo kata alam mo akungolo la ka system do fa ko na yo fo ko kira abe bo ayere la otuma ale be fera masa ale ma be fenfena ale bo labid ibn asam aye kira ka peni aba kungolo peni ne ba do kroti kala dabal jugu kala fil ghalibi abe dabal jugu abe mo min dabali aba tigi bolo fen korodota akachala donc aye kira ka pena o peni do kisa do bina yota maintenant si nous devons to aywa ni kumpe madara sotoli sitigu de si devons to penina ayo aussi bon on comme si la kira ka fin no ben abolo odo na tamaru chebe ferenga tedde bon ninga ne suru nunde bula ayo ota tamaru che mimbe ferenga atedde ayo o fere tasisa kasoroka gari nyini ka gari ni ka ni fen da nyona kira ka pen kise bala akunshi bala tamaru che fere bala kasoroka gari ni ka siri yorota aninkele akiro kele ka misali nyini ka misali tu akuru kele ngele na kata bo kofe ka misali wore ka tu misali tan aninkele kasoro kata kolomba dola akele kofe ka kan ngani ya juya kuma fo ka saraka jugu da o kan mba feminde ka ke moya tachen ninga tachen moya refena ma tachen ni yalo nunu de fo nous sommes en un boursu qu'on a dit c'est le galbe ni be boursu qu'on a be kaba koyi ibta boursu kono ibta kungo ibta yiri tloma ibta kaba pasolo adale men tloma tamantela kungo kono boursu kono wa ko anga makoroba ba fanye ko nanya ye kwanga yuru kapi ibo ye boursu kono ibta busi kono ibta non fo do soro iba soro kelo do ka belejeman ka non fo ti ka belejeman do ala ka garibleman ka sirine ero nyela shine dol anga mo korba na yin fenfenye ambe do tire ambe do fenge fel ghalib ni ko ni o ka talo ya chine moi-même ne era ga forola ndara soro she we she fla idan korti nuna ngona de hakilna jugu de do kuma kan jugu ka bara jugu ke ni ala ila jarani abisoro atara ni black kolongo koni kira ya manifeste ni kortini kira ya manifeste nga wahali koni ka kote Allah subhanahu wa ta'ala korosi foi masse uma nga adama ne ya kote akumba nyine chaya to ka nyuma Aisha nyinga yalle karsaka musulina koni ne tarafuri ka tarafuri ke de mata furi ke ni dei ada fanto gonya ada mania kuya kan yinen chayaro kutila kusaba fo Allah taala perela ka kuimba ala sayyidina Jibril ani sayyidina Mikail blaka na kira dalena kene ka sibi ngoro kene ka se yani asegoro mimbe ngoro o yesegoro tan ninga kuma faala rajul kum munde becayna sida ka benyina ka sabade akele ko maktubun ko do kele ndo ka koroti do ya tabaliti e ko ka dawal ko don ya dawali ko yahudiya ke labid ibn a'sam ko ya dawali munna ko fi mishtin wa mishaqa ka ya dawala yare ka pinkise ana kunshi ani tamarut wa yani wa tala'at yani nakhl dakar ani tamarut chafere
kwa ya siri tan kele siri kele kele aye misali turu ka ba kunta kundola ka ba kundola ka ta kundola kwa tara bla kolon ko ni kolon kalsa kira wulila rom na dro ako nya ala tanu ako nga nyina aywa hakili ka tambo le nya froso aya ali ibn abi talib wele ka yoro info o tara jigi kolon gono kata soro gaba kun bele dale me fenka fo kolon jula ka gaba kun takabo ki boroga jukoro ka fen bo sani olu be seni sayyidina jibril nanani ala tan gelen kirama ambe ga juru kala sisa woro be sura be gono min sura fla be fonde mako al muawwidatan ko ala min dikrama ka ka korti fray anyira fana ka korti fray bi idnillah ni ala ka jeng wala min sura nu kirama nun to fiyo na ba da kaminu jigina fo ka ta se kira fatulma abe min kala sufe atake kono na ya kala shiye saba abe daji fitinin bo abake ka farkulo fambe mu bolo mana yoro soro kira ka sunado ni ala ka jeng abe se ka ke sababu ki kisi ko chamama ati ala kan la tiga valide nga ala kan la tiga fana kono abe se kitaka na'am namshi ومن شر حاسد إذا حسد tamani ni abo hasidi kelengelen pe manaya ka hasidiya barake dabal jugu tigi te dabal jugu ke abara fo hasidiya kofe hasidi abe modo de juguya abe soro ka dabal jugu kala namshi سورة الناس hokmana ni qur'ana labban surai kaba ko babe ni ngono ala qur'ana damne ni ala kelebantiya nono ya sabai katla kana labban ni ala kelebantiya nono ya sabai kayirila ka fo qur'ana be abe ala kelebantiya ala ka kekeleya ka batula qur'ana be kull alquran kulluhu tauhid wala ala kelebantiya be class sabai ka ala do tigiye ango ma tauhidul rububiyya ka ala do tigiye aflana ka ala ka mangutu na togoluma to ayere bolo mo kan ni nege ko fama ka fama afo ala mo kan ni nege ko sinindo masa afo neka sinindo masa yede ala okma ala kilibantiya do mo taman bilembe ala ka attribute ana to abolo abe fo ma ko tauhidul asma wa sifat asbana batoka ke ala kelenya abe fo ma ko tauhidul uluhiyya aba sababe fo sisa suratul fatiha fana aya sababe fo alhamdulillahi rabbil alamin oye tauhidul asma tauhidur rububiyya tanume ala e damfan tigi okma oye tigi ay arrahmanir rahim oye tauhidul asma'i was sifat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in am bikale bato e tauhidul uluhiyya we ala ka bato tauhid hukma bino sabafa na foya ka damne nae kana Allah banai na'am namshi suratul makkiyya na'am ay barakallahu fika kaleli koro de fen ka bumbulo ni fembe ko ka boni che ka be no che ko ni bi pour que ka kale yere fam nu mo be kale e ba se ka ira la ka fo fen ka bono buru ka teme fembe ka aka bumbulo ka teme e ka bumbulo ka teme ne ka ko ni ma do no cha teme ni kan ni kaleli koro de o kuma ibe ala de don ina tiki che ke kan ko me fuite ala sanfe ala be fen do ta fen yanga ka bo an nyana ka ko ma mbe kale ale alala ka anga ko sabati afana be kale fem na munun ka bu anyana ka sabati foite ale re sanfe mafhum man kana halifan falyahlif billah ni mo be kale ala be na'am مكية أجل مكة وآياتها مطلب لانرو 6 ويوري نزلت بعد الفلق مدرو أن ورو كاجوري تانيكلي وكمان فين فانا كوسير لاسير تانيكلي سامي كرام سامي علي نوكانا من آيات تانيكلي جينا كراكا una na fengenye kira ya kala na ya kala ada kurukele foli na ya kala ada kurukele foli kurutangele ayatangele na نزلت بعد الفلق ajina suratul falaq ko fa amboraka min kala sisa بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل كرام ودافو أعوذ إتا دبلا نفر إتا دبلا
أي تقبل نفر أنت فرلا ده. نعم. قل كلام ما دافع. أعوذ برب الناس. يتنغني. أنا ما دون تكفى. تكفى أنا ما دون نامي مسامته. أكما توحيد الربوبية. يتنغني أنا ما دون تكفى. تكفى الشيطان نامي مسامته. نبتنغني مو مسامته. ملك الناس. أنا ما دون كم مرمسا الملك. مسكني من مسك ورتاملو توحيد الأسماء والصفات أنا ما دون كم مسكين نعم إله الناس. أنا ما دون كم بتفين وما كم في بتنميت توحيد الألوهية الصراحة ما دخل نعم متى غيني مسين في أنا التاي كوي أكل كتونا كم نقطة أتاي أنا موت جولا وبتوفنا يا أكل التاي متى غيني مسين في من شر الوسواس الخناس. كابول يلا كلا من ناد سوري كدوم أبدو مغني حكليتي أبدو تنا مسوتي أبدو دينا فاتي أبدو خناسي تشين كلا من نيا وتدويا كدوني لديك ودي خناسي يدخل في كل سقط وفتن ففنا أبدو نه كما كاكاتشيني بتمنى على فكرة عليه تشين كلا شغما n'a dun bɛ don a bɛ don ni siga da bɛ yilan de don i la n'a bɛ don baaraden fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ taga ne ko karisa e dun ni karisa mɛnna baara la sa aw yɛrɛ ka baara in bɛ cogo di dɛ aw ka kun da kɛ gole a na ka mɔgɔ an kɛ na kaso to wari ɲa ye ba ma a ka na condition ye e y'ale ka ko ye bon xannasi bɛ tan ni shetane ka baara mana wele o mɔnyɛ o bɛ don Allah Ta'ala ko akachide makaka tanganyini kabo yani ni doni baga jugu fe el khannasi ni doni baga jugu dibila doni baga jugu wo kono do baga na yo woni fe sa be do ka chende na'am alladhi yuwaswisu fi sudurin akwa na dona abe siga ni yilan de bla armatun tusukuna na doni la diyo kokola abi hakili de baro nyonya e hakili kutako na abi hakili jingola من الجنة والناس. أقول يسر الجنة تومنا أبصر هذا مدينتي إن شاء الله صدق الله العظيم قرآن بنايا أمبل ما كه ومروله أكنا دعوة كه أمبل على على كامنا أني من فن yang sekut dalam jiradi sikat Allah angga lagi ni angga bersawaba mati ni min bena sawaba ma ala kum min nene au bela jiringi ni Allah Ta'ala yang mencene orang mina Allah ka amma goto anya ne mana ka min go no ka nga fo Allah Ta'ala ka amma goto angale mana ka min fo ka faraka no ta do Allah Ta'ala ka amma goto Allah ka ka ni saraye Allah ka ka ni aljanna saraye afo ba ni Allah min ba ni wakati nunu bla Allah Ta'ala ka ni wakati nunu akan nunu ani tasmaje inshallah syekh tafadhal wad'u Okay, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو